iyo kulikaro kyo jumbe kurasa nseme yo konyara go saberu ayo amo na yanda mange na aiga tigatonya chake korwa asomuli kito imeye county ya Nyamira Job Mange oyogo tumanyina kietaro yobo mobwa Kenya kwanza yakolekana asorogongo ruagusi abwa sabarai abanyarago ikirana gati yabo William Ruto Musalem Davadi amona bange na bikomo Moses Masika wetangura robotyo asenchira yobo ikirano Omokonyi bw'omurayi bwense Dr. William Ruto natalira account ya Nyamira ase akwanira abamenyi bense moyeke rubogietayi mabundu nagokolera ekiro ya gesima nateba okolira amagenderero nagwakera omoroberio oye o bottom up ekoko ekiagera norora chiko bakonya na watu wa Nyamira. Mimi nataka niwahakikishie ile kazi yote tumefanya hapa Nyamira. Tumetengeneza barabara karibu kilomita 300 mpya ya lami. Ile ya Chabilati Gonge Jabera imekamilika. Ile ya kutoka Kijauri kwenda Metamaiwa imekamilika. Ile ya kutoka Kibirigo inaendelea. Ile ingine yote ambayo tumeanzisha ya Kemera, ya Mabuko, hiyo barabara zote zinaendelea kwa sababu tunataka Nyamira ibadilishwe na mipango na miradi ya maendeleo. Abarayi batara neremba togia obomo bwa Kenya kwanza nagosaba bamenyi ba Nyamira bakere omurayi Dr. William Ruto ekura ase obocholi obonene. Haya tingiza nasema earthquake. Tutaki uchaguzi wa kurudia. Namna hiyo tunataka tuamue raundi ya asanteni sana. Sisi tumesukuma hiyo gurudumu ya Raila, tunaijua kabisa, hakuna mahali anaenda. Yeye anapiga tu sarakasi ya siasa, ikifika anataka kuandamana, anataka tear gas, baadaye anataka kujiapisha. Na hiyo haitawezekana raundi hii kwa sababu Wakenya wote wameamua. Kule Ingo tumesema sisi ni Kenya kwanza. Omubunge o West Mogirango Vincent Kemosi namochi abarayi batahete gochorera abakenya barayi ase obocholi obonene bwo mwakoyo. Na inawezekanaje sasa wewe mwenyewe na rais mwenyewe hujawahi kujisaidia? Inawezekanaje uanze kutuambia utasaidia mzee wa kitendawili? Sisi tunakuomba Your Excellency the President, tunakuomba saa hii uanze kujitayarisha, uweke mikakati ya kustaafu, uende nyumbani. Ntole no mogoko sana igonko imisa abantu baitu ba Kenya tubugatie omulayi oyo okuruko Samuel Ruto 2022 aongose Kenya. Kurwase county ya Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV editoriane Job Maangi. Biyemono Job Mahangi hasorobotirwa senchera yobo ikirano bono abali mikuru se county ya Nyamira naboiga se county ya Kisii ni wabwateki bakwegokeria maiga yabo waziri kurachi county ya Chibere kurwa se county ya Kisii Esman Onsarigo naboiga kurwa se county ya Nyamira Paris ni gobono babekiro murobulyo bogo chikoba konya bali mianene aso kubona lyo boyo ase ligoli ilya insomuli keto mirde momanye narobotirwa senchera yobo ikirano. Ensemo ya Magacho Agriculture Training Center nigo wizara yobole mikorwa county ya Kisii na Nyamira yokubwaterana ne serikali yanene bachakia omorobelyo bwokorwa amaigelyo yokwena na amayo gochase kiombe kya banchereria gose agro dealers na extension officers elyoboikera abalemi Chinsemo Chonsi usikorengana na Hesman Onsarigo omwaziri bwobolemi. Lero lituko twabwato monye bamonene bwa babisabaito korwa kuruki ward cheito na kuruki sub county tuwale kwa basomia igoro ye program ya national value chain support program yego chikawo mulemi farm inputs ebintu biri bagotumia ko okorobulemi muno bwoyo aseri igori ryanse rero muna totene ineiga igoto tagete gotangasira abalimi baito nga serikali ne serikali ye county kia igwananire kianjeranire umupango yogende gokorwa asiki ward chonsi 45 kia Kisii
na kiwodi chonsi kya Nyamira 20. Omoroberi oyo nigo orengete goche gokonya abaremi bonsi ase okugora amoyo ase ebimeri byabo ase kerengo kiemerongo 5 mo igoro yemya ase eserikali erabakanire ekerengo kiemerongo 4 igoro yemya ase abonchereria n'abaremi baikirana omoroberi oyo barenge gwetania emyemo mya ako akarabe registered igago jakogenda ase abantu bali bakoni ebimeri bali serikali yachorire agende ne evoja ya bakaria akakadi ngarakoegwa agenda na karako arua somuntu uri okoni ebi meri ebitu atebire anyare komoa onye no boyo atagete aegwo boyo bwaye buna atagete akane 60% ekarongo kia istini asemia ne kerengo kiende kia roina asemia serikali ye national government ministry ya agriculture ne county government through department ya agriculture na bago chigwaka na 40% iriende gutiga twe register kia tisi kwe register na turamanya nk'abaremi namba ya soro twamanya ke toko boyo okuburu toko bwatirana na national government uboyo bunga kitoko bora bongania gusanya nembegwe kubuvanga ke kubugwengani ainde tubwatirana nabo abisaba baitu basomibwe kurwa city ward next sub county once egada batworokereri tusimeke endagera ebimeri enchira erendonge ati abari banyora amaigerio nigo bancherana gocha kubwaterana n'abaremi eryo kinya ebirango by'oboremi gusi ige pagwe ata mafundisho ya kwenda na moyo ya serikali asili golile rais kwa sabali wetu igawali wetu mwezi maboli kumoje mwelike mwegwa moyo sigolile rais ya kana serikali inko ripoti ya egeteseni kia Ndizi TV eliotaliane Mildred Momanyi Biamono Mildred Momanyi hasorobo chirubono asinchira yobo ikirano gotigana namangana yoboremi go ikasen semende ya siasa ime ya machoge chacha se county ya Kisii oyokoriye kerokyo bojumbe kurwa senseme jobu nyangenya ni gobono anyara kobekerwa koboko nagosabirwa seganga yogo chikoriye keroge kigati y'abasaini go bate abago chikomubwatsia una omuri Keito Brian Sagini sena agotomanya Esabari ya siasa ya Job Nyangenya nigo ya chaka ase entunde yenda segeti riamo bumachoge chache county ya Kisii abwase rumbe yaba machoge beso kieli koroto toko sabiro wa Job abwase bwego bachika goche kumubwate siasa ganga ya yoko boli bojumbe bwabo machoge chache aseretari atata nerio mwana nerio moiko machenu n'abantu bonse totebe ambeye mumunkorera amasabo mukwane integerere nande kina gakorire gari mwakwanire na ategereire mwansabeire mwangeire kirugo na ikaransire mwangeire nyimbo mwantebiri soka mate kunyagenta mate banchari bakatwacha kuikogocha rugoroga iga aba machoge pasi igoya ele katebanga Nyangenya bieka inwekero muri bokiona boigweta machoge Nyangenya oikiro otokonyire onyogo tokonya ne chiwesa chiaye ekerara nyore state fund ka gotokonya zaidi ndaba ngaina ngomo doraro karomuya kubwajo portu atestri ekero abu etu nomination 2017 You need to make a good choice for member of parliament and elect Job Nyangenya as your member of parliament. I have seen what good leaders can do. Korengana na baikirana segeti ekyo nigo enganene yarorekana ko bokorenta echenchi asobora ibwa gusia nene mono ebunge yo abwasaba kwana bamuboriye Job gocha gokonya na gusira sector yechisemi ababora kana bwo muchandu bobotaka asenseme yo siasa ya rero ya mwaka 2022 eyetorega igalero ire siasa gati y'obutaka n'amagenderero erebo guseteribo siasa ya bono
igere siasa gatie chisemi chingiya ne chisemi chimbe bogo seteribo Job uyikonyo rumanya gitari ya sense ya Amerika niga Chicago cheko bakolera abamachoge gasi aseganga ya yera abe kubwatane abamachoge bonsi asebabeta na niga gocheko basira asebirengo byonsi aisa konyora libagali okora kanya manene mwangeire abamachoge ba minto tinko basokya asengejo mwangera maskani yayo Eritarian Brian Sagini Isena Myemono Brown Sagni Isena asorobochirwa senchira yobo ikiranu gotigara nere Brown weka sensemende kolinde tigara sensemo ya siasa basubati bali yabakomoko boko umurewe kyama gya ODM rero dingana ne bakokobokazi myola umoja ni wombera na se county ya Nairobi iri tukulia rero basubati obono nigo bakweroka mashujaa wa baba abwasabati yauna bachikobwaterana asobomo obwoko muligiri chikura rero dinga achinsemo imeyense ya Kenya gati yabo nabarayi abo batebere buna barobo baguchikoenekia nanko bwatana bale aseganga yoko lige chukura jeshi la baba nigo batena mbago chikotigara maiga asoko lige chukura sobocho lyobone bole bosio. Jeshi la mama litahakikisha ya kwamba hii imetimika chini la serikali ya baba Right Honorable Raila Amolo Odinga. Na tunasema kina mama tuko juu sana. Asante sana. Niulize Honorable Eve. Nataka kuuliza Honorable Eve. Sasa uje usome kifungo ile nyingine. Asante sana. Baba hoye. Hoye. Baba hoye. Hoye. Baba's vision of rolling out a social protection program to deliver 6,000 shillings per month to 2 million most needy families speaks to the needs of our mothers across the country. Uchumi kwa kina mama program that focuses on the true multipliers of wealth in our communities, women, is a vision that the People's Project Raila Amolo Odinga has seen selling across our nation. It is a gospel that Azimio Women Movement will take to every corner of our nation. Wamama hoi. Oye. Wamama hoi. Oye. Tutokeni boardroom tuende kwa ground. Asanteni sana. Thank you. 6,000 kila mwezi kwa kila jamii ambayo iko na mama ambaye na baba, itakuwa jukumu la serikali ya baba. Wanjiku, Atieno, Mora, Hadija na wengine ambao wako na familia lakini hawana chakula, hawatalala na njaa. Tena chini ya serikali ya baba. Jeshi la baba litahakikisha hii imefanyika. Baba hoye. Hoye. Jeshi la baba ekero barenge imeye county ya Nairobi azimio la umoja nigo baire chikambeni chiabo asorgongoro Western Kenya asiganga yoko ndra kulige chikura na kwiroberia sobocho lyobone bochi okolekano mutinyo gatano na gatatu omweko yegabuchiri bubere na merongebere nebera bunge aho nigo baikirana asensemeyo gati ya umugabana wa county ya Mombasa Al Hassan John abaigo na bwatani bande bali bako azimio la umoja okoboko nigo chinga kicho mubunge wembakasi East Babu Wino arekana kumomochia omokonju umurewenze Dr. William Ruto nabo nigo Babu Wino atebabuna igera bakongu William Ruto gosoa senyumba yobora ya sobocho lyobone bogochi kolekana omokoyoga. Ukiweka ujo na Ruto sijo atashinda Ruto mapema. Sasa ukimpatia baba je? Sio ni accident ya trailer na tuktuk. Sio ni accident ya trailer na tuktuk. Jamani. Na hata ukienda zaidi, hii squad yenye tuko nayo, uache Joe kando, umpatie Junet hapa. Jamani, si atamweka chini. Sasa Ruto anatuambia nini? Sasa azidi kuuza uwazimu. Uwazimu ya Wilbaro. Wilbaro inaharibu hata ndoa. Ukiendesha Wilbaro sana, ukienda kwa nyumba. Therefore we cannot celebrate poverty. We will never celebrate
poverty in the name of hustler, and we must never celebrate poverty. We will fight poverty. Sasa ukitembea usijiite hustler, juu hata Biblia inasema chenye mdomo inasema ndio utakuwa. Si ni kweli? Omugwimen Republic County ya Murang'a Sabina Shege ni gobono atigarete gote yabuna iwago chikubwatirana amo n'abarayibande na koene kibuna nkuri wale chukura chisaine anekorwa asorongorwa Mount Kenya seganga yoko mwakereko komorewe kyamagya ODM Railodinga kaukwana chinga kiechyo ni gate yabuna eganga yazimio la umoja no koleta abakenya hamo abwase ago chikubwatana amo na abwatani bande koene kibuna nkomuligari wale Railodinga chikura chinyinge asensi ya Kenya. Central, nimesikia wengine wakisema hapa tuliwaibia. Kuna kaukweli kidogo, lakini mjue kama tulijua kuiba si hata hii tutafanya nini? Alafu wanafikiria wao ndio wajanja. Lakini sisi tuko na watu, na baba ametembea kwa watu, na baba amekuwa the people's project, na tunataka kuwa the people's president, si ndio? Tarehe 9 mwezi wa 8 tuamke asubuhi na mapema. Na wamama nilisema hiyo siku tukiamka wazee hiyo siku mtusamehe, hii maneno ingine tutafunga sava mpaka baba akuwe the 5th president of Republic of Kenya. Mumekubaliana na mimi? Na ayo kagendrete goika sense menda mangana arengete oborende umubunge Obaringo Charles Komreni ni gobono anyarega kubolia serikali yanene ensemo yoborende nabego ni wizara y'ikisemi kone kibunanko igora bali chiskuru icyanyaragusiye kwa sensemo ya Baringo kubwatikana nogo kya kuborende ase ensemeyo nigo chinga cyo mu county commissioner kuri senseme ya Baringo Abdulsak Jardesa anyarega kumanya amenye kuri enseme yubuna ni goba guchikonekia obote runkore na bore asanseme yuna boigo koenekia bali abagwikira ni ubosaliya nkobe kubale byara Jardesa ni go chinga kyecho anyarega kubolia amenye kuri enseme yo kubwatirana amonensemo yobolende anabanyanyimbo aso wa koroboti asaba kaguru basaliya bunenchemo yogo kinyo bwa matobu ya ase county ya Baringo na nyobo basaliya bogendrete koeneki wa ase enseme yo. People are assure the people that government is doing something to ensure that this insecurity is ended once and for all. My mission also is to get information from the ground, so that we are expecting a leaders meeting probably Friday, where members of parliament and MCAs have also been called, so that we have a lasting solution to insecurity in this area, especially between Baringo South and Tiati East. And I know the leadership from all sub-counties have been called with a view of having a lasting solution to this insecurity along this line. Kari may invest in terms of kambi tofauti. Hapa tuko na RDU, tuko na GSU, tuko na polisi ya kawaida na wanafanya kazi. Jambo moja ambao tumeona kwamba hii pahali is a bit closed. Kuna barabara ambao tunatarajia ifunguliwe, inaitwa security roads. Na already waheshimiwa wamezungumzia, na tunaona kwamba hizo barabara zikifunguliwa in strategic places, tunajua kwamba wale zile kambi zote zinaweza kufikia wananchi wakati wa dharura, wakati wa disaster. Kwa hivyo NPR sio solution ya mambo ya insecurity hapa, lakini tunaona kwamba imekuwa requested, na tunaona kwamba in certain strategic points bali kama hapa Moichumu ligirelia nyeronsi ya niko ntoko ya tengera kurwa Ndizi TV huwa nsubu mogusibu na botambe na bogo tubwati wetira semo ye mtandao ensemo ya Facebook tonyora buna Ndizi TV News na bogo ensemeri ya YouTube na bogo tonyora buna Ndizi TV News wali chinsemo chema chengumbo mone chinsemo chinde ogoto na wetira www.ndizitv.or.ke asamange ekarotwa nyare kunyabeka ase ensemo nyero buna stari kibune chalero omotenyi buno yorero buna botambe egenteki ya goseke bengia kolekanete ense mogete ase chitariki 10 mutinyo kabere omwaka bweliwe ya mochumya kyanda 1904 ejestari kibune cyaro mutubuno yorero enseri ya Russia amo nense ya Japan ni gobara litiko twara chisegi bene ase kelia chisegi cyategete ase chinse chibere stari kibune cyarero
umutinyi buno yorera ayo na yakolekanete asenga kiyo kirabuno nko yakero musumari amangana mayasenchira yobo ikirando ikankyo astuna kumanya mange nyera maiga yokubukana Nyasaye Chinsa 12 cyomambya umera na Brighton Makoli na bayigona Sara nyaranyutira baraza asumuru buri wensa ko limensi obatira na SMS yamangana maya igo nkonyara ko bakirambye muno nabayigo naye omurigererya ngo wakirambye muno asogo chora ko yatengera ku Ndizi TV obwansubo musiri tukolyankyo nestariki 14 boigo umutinyo yego kabere inyorali tukolyanki asobwali bomugusi ni gotna yakoletera 11 korwa asumo baganyo Kamali Park gocha keretinza cyemwaso goikali tuko lya Jumamosi mbakache na bagote abanyangero banyale ko basensemeyo ali tukulia mambya chindagera aho nchinyara chikoliyewa igo nama yato kwaliganeti okubuso kubwatana kwa Kamali Park na boigo na Ndizi TV kwa nekibuna byonsi ebinko binyaroto senko binyorole asenchirenge ya chindagera aho chindagera chigekoro nabo chindagera chionsi okumuboboli amabera maruranu onsi nyanyole bali banste kolia lisosa nonyole na byonsi biroragani anene ase chindagera chigekoro no nyole gali yakero to kwaligania obwali bomugusi nchoyomo ninchumwensi asensemeria Kamali Park lituko liyanke tiketi ya enyora siringi 5 chioka eliyo nyala gosoa ase enseme itomo cha kora mocho goikera noro amangena gotira knikolende onsia ya no nyara sembeo gotira Ndizi TV ya Masayemo ayorabunka no begokonya bwatia kolendo buyambo linaki ikera noro lituko liyankyo tosange na kwego kiamo ikirabuno nkoya kolera tumbera nankyo sumo baganyo Kamali Park etira nenkuruka Vincent Onyancha. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurentera chibicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu uomogusi.